Ik was weg, het laatste toen ik goed nie werk. Praat my gooi. Alright, goeienaand en baie dankie en 'n lekker donker dag. Wat se dag is vandag? What is it today? Why today? What are we doing here? Die Here se naam groot te Wag, maak wat ons doen. Hierdie dag was altyd 'n erkende Christen vakansiedag. Dit was 'n dag wat toegewy is. The Saturday day was dedicated to Jesus says, I'm going to prepare a place for you. Maar ons stel belang in Kersfees en ons stel belang in die Easter. That is what we're interested in. But in the things that make sense and is important, Christianity is jacked. Nie al die, daar is veel lande wat dit doen. Wat hierdie dag herinner. So vanaand doen ons hierdie hierso. Want ons missie is, as we all know, you're going to move from the old place to the new place. Maar hierdie dag het ek spesifiek die Here gevra, wat doen ons voor dit doen? Just to share with you, so klein bietjie. Julle weet altyd almal, ek was 'n bietjie besig met ander goeders hierdie afgelope tyd. Maak nie saak wat dit was nie. En ek lê in my bed en ek vra vir die Here, I need answers now. Kan dit nie so aangaan. En ek pak my saak, ask God, cannot tell God, ask God, do I build a new church? Do I stay where we are? Do I sell this place? Do I pack up and go? What is the purpose? I need to know. 4 uur daardie oggend. 4 uur daardie oggend, hierdie week. Lê ek in my bed met hierdie ding in my hart. And I get this vision of me being in this, I don't know what, pit or whatever. With this part wat so uitsteek en my hand is so. My hand is so. En daar is baie hande wat hulle arms uitsteek. Baie hande. But they're all small hands. So dis almal klein handjies en klein armpies. And the next moment, volgende oomblik, kom maar 'n hand. This massive hand. Met hierdie arm. En het vat my hand. Weet julle wat is, hulle noem die, one brother actually greets another brother. Weet julle hoe doen hulle is dit? Kom ek hier wees. My hand is in daai posisie, en dis altyd die handjies, en die volgende oomblik my hand is so. Volgende oomblik kom daar 'n hand, en hy vat my so. Takes me like this, dankie. En hy haal my uit, my baie uit. That was 4 o'clock. En ek lê in die bed en ek sê vir die Here, what is the meaning of this? En ek, so 'n paar minute later, vat ek my foon, ek take the phone, it's 4 o'clock, en weet mos, daar waar ek was, is daar nie gerespek vir tyd en lig nie. En ek gaan op my foon, and guess what picture do I get? Jy wil 'n kans vat om te raai. Guess what picture do I get? Een met die hand On the prayer warrior group. That is the picture. Dankie. Dankie vir die gehoor van my. That is what I saw in my vision. En ek kom huis toe. En ek lê in my bed vanoggend, 4 o'clock. And I pray again, I say, God, I still need an answer.
Ek verstaan daai nou, ek verstaan presies. Do you guys remember when he asked, hy het vir Simon Peter vra, do you love me? En hy sê, yes Lord, I love you. En hy vra weer, Peter, son of Jonah, do you love me? Yes Lord. En die Here Jesus antwoord hom en hy sê, feed my sheep. And this morning, 4 o'clock, sê die Here vir my, feed my sheep. Feed my sheep. Don't feed the sheep with material things. Feed my sheep with this. Feed my sheep with this. En dis hoekom ons nou hier sit. Nou vra hulle, wat het dit te doen met alles? I said in the beginning of the year, this will be a year of change. It's going to be a big year. En baie goed het al verander. So ons sit nou hier in darkness. But then the people saw a great light. Then the people saw a great light. Mag dit so wees dat nie een van ons, the few of us, that you're not still in darkness. That you are not still in darkness. Mag dit wees. May it be so that the light of Christ will shine through you. En hy lig geskerp op jou oë, nee. Sal nou regkom. So hierdie dag, Hemelvaart, Ascension Day, is die dag wat die Here vir my 'n revelation gee. On the way forward. Op die pad vorentoe. Op die pad vorentoe. So ons gaan nou saam die nagmaal gebruik. Ons gee saam bid. We're going to pray. Here, dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons hier kan kom op 'n plek waar U ons verklaar vanaand, Here, dat we declare this in the name of Jesus for a new beginning for everybody. On a new way and a new thing that we will look at the Bible and we will look at the salvation and the work of the cross. En dat U ons sal help, Here, dat ons die lig sal wees. That we will be the light that You said we must be. En daar waar ons gaan en beweeg deur die dag by die werk of everywhere we go, that we will feed Thy sheep. But that we will feed Thy sheep with holy word, the word of the Lord. Mag dit so wees. Because I ask You during the week, how long? How long do You tarry? Hoe lang moet ou aangaan? Hoe lang moet ou uithou? The answer is very simple. As long as it takes. So long as wat dit vat. So dankie vir elkeen wat vanaand hier so is en julle getrouheid. En volharding. En wanneer dit swaar gaan, when the load is heavy. When the load is heavy. That you can reach out your hand and say, Jesus, help me. And He is faithful who has promised. In Jesus' name. Amen. Amen. Als stoel daarachter, daar is die dienspark uit. Geef hem alleen daar stoel, daar is die dienspark uit. Dankie jullie dat gekom het, Marlijn. Daar is genoeg stoel. So ons gaan nou saam die nagmaal hê. Ek wil hê julle moet dit 'n joyous occasion maak. Vir my is dit. If it's not for you, it's also fine. But for me, it's another opportunity. It's nog 'n geleentheid om te kom na die Here en sê, Here, hier is ek opnuut. Hier is ek opnuut, Jy my fresh, Jy my new.
Come help me. Come work through me. So ons lees in die woord van die Here dat Jesus sê, hy is die brood van die lewe. He is the bread of life. En hy sê ook vir ons, dat as ons met hom journey, it means that if we journey with him, we will never hunger. We will never hunger. En ons verstaan dit nie altyd nie, because our hunger, sometimes our hunger is with something else. For something else. And not for the word. Our self-pity and our greed and our whatever, or our just daily need. We question God and we say, why me Lord? Maar hy werk alles. Hy werk alles ten goede uit. Vir die wat hom liefhet. Hy werk alles ter goede uit. He works everything for the good. For those who love him. Kom ons sing ons liedjies saam. Raai wat hy is. Sê dit dankie. Ons sê net dankie. Kom ons sing ons liedjies saam. Sing ons so 'n paar keer, so 3 keer. We know it. Ons sê net dankie. Sê dankie vir die Here. Think about your life. Think when you started following Jesus up to now. Maybe it's a year, maybe it's 6 months, maybe it's 2 years, maybe it's 40 years. Let's thank him. Kom ons sing saam. Kom ons sê net dankie. Sê net dankie. Dankie vir die Here. Ons sê net dankie. Dankie vir die Here. Ons sê net dankie. Dankie vir die Here. Ons sê net dankie. Baie dankie Here. Kom ons sing hom weer. Ons sê net dankie. Dankie vir die Here. Ons sê net dankie. Dankie vir die Here. Ons sê net dankie. Dankie vir die Here. Ons sê net dankie. Baie dankie Here. Amen. Amen. Mag jy nou uitnooi om op te staan by jouself. Make it a joyous occasion. You want to cry, cry, cry in joy. Cry in joy. You want to cry because life is tough, cry. Nou kom jy na vore toe en jy vat vir daar 'n broodjie en jy vat vir daar, you take there. Because Jesus is King and He was King and He will forever be King. En vandag is die dag. He came, He left His throne, He came to this earth and He endured on this earth. En vandag is die dag when He returned back to the right hand of the Father. Hy sê, ons gaan nou deur daai werk. Maar kom almal saam eers en kom kry vir jou glasie en 'n broodjie daar. En nie daar, as jy wil gaan sit daar so en bid, just do your thing. Right, don't rush. Go sit there if you like. But let's do this. And thank you. Thank you. Thank you. Maybe you need to pray and say, God, renew my mind. But be sincere. Wees opreg in wat jy vra. Miskien ben jy nog steeds, it's the same old thing. Maybe we still need to forgive. We still need to forgive. Maybe you're not there yet. Miskien is jy nie dankbaar vir. Maybe you rely. Miskien maak jy staat, jy rely jou own daai ding van die hande. Jy maak staat op mense. God says, cursed are thee if you trust in the arm of man.
Hy sê so, nie my storie nie, nee, kom asseblief, kom kry vir julle. Nogmaal, as jy bedien iemand, as iemand nie kan nie, bedien iemand. Wat brood, kom help julle self. Want dit is hierdie dag, is die dag wat die Here gemaak het. En al is dit hoe moeilik, ek weet, I know, some of us are still struggling to forgive somebody. Ons sukkel om te vergewe. We struggle to forgive. We struggle to forgive. And Christ paid the price. Hy het die prys betaal vir daardie ding waarmee jy sukkel. Maybe you should go to somebody and just share the bread with somebody. Miskien jy daar op die gras op jou knieë gaan staan. Miskien jy daar aan jou kant gaan sit en staan en sê, thank you Lord for loving me. Jy sal weet. Jy sal weet. Soos die Here op jou hart lê. Jy sal weet. Want sien die eerste blye dag. Dankie. Hier is 'n blye dag. Hier is 'n droë dag. Hier is die dag wat hy gegaan het. En elke jaar kom ons by hierdie dag. Elke jaar kom daar 'n hemelvaart. Where Jesus returned. He returned to. Ek ken daai liedjie wat sê hy het sy troon gelaat en hy het afgekom aarde toe. En hy is gebore en hy het mens geword in 'n krib tussen skape. En hy het gesterf aan 'n kruis. En hy het afgedaal hel toe en hy conquered Satan. Hy conquered sin. En hy het die dode opgestaan. En hy het teruggegaan na sy troon toe. And then he gives us the assurance that I'm coming soon. I'm coming soon for my bride. I'm coming soon. En ons almal het die verwagting om te sê, but God, when is soon? How long is soon? Then God says, a day can be 1,000 years. 1,000 years. So can be a day. But he is the bread of life. So neem jou brood en eet dit. That he will never forsake you. Never. Will never forsake you. For he is God. There's one thing I believe, that if you honor God, God will honor you back. As jy maar glo, as jy die Here eer, ten spyte van al ons foute, ten spyte van alles, all the things we do wrong, if we repent our sin, we honor God, He will honor you back. Want hy sê so, hy sê dit vir ons, and there is no man that he can lie. Amen. As jy 'n Bybel gebring het, is dit goed. As jy nie gebring het, is dit fyn. Kom ons lees die eerste vers, die stukkie saam in Luke. Lukas. Dit is die eerste stukkie saam in Luke. Luke 24. Die laaste hoofstuk van Lukas. Vers 50, dis 15. Kom ons lees dit saam. En die Bybel sê vir ons, and he led them out as far as Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. Wie is hierdie? Hierdie is sy disciples. And he blessed them.
And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them and carted up into heaven. And they worshipped and returned to Jerusalem with great joy. With great joy. Daardie vers, die sê vir ons, hulle was daar. And whilst he blessed them, terwyl hulle seën, gaan hy. Kom ons lees die tweede stukkie in Markus, Book of Mark, in the Gospel of our Christ, chapter 16, hoofstuk 16. Kom ons lees die tweede stuk. Want hierdie ouens was daar. Hierdie ouens het dit beleef. Mark, chapter 16, verse 19. Kom ons kyk, wat staan daar. En nadat die Here dan met hulle gespreek het, after he communed with them, is hy opgeneem in die hemel. And listen to this. En hy gaan sit aan die regterhand van God. Our God is a deity, is a Trinity, is a three. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. En nadat hy hulle geseën het, hoe voel jy vanaand? Voel jy geseënd? Wat sal maak? What will cause you to feel blessed? Wat daaraan gedink? What will cause you, me? Wat sal maak dat jy geseënd voel? Oor alles wat jy het? Hoe dit goed met jou gaan nou? Wat sal maak? What is the thing that caused you to feel blessed? You know what made me feel blessed? That God the Son was prepared to come from his throne and die on the cross, and conquer sin, and to make a sinner his treasure. Hy het gekom om sondaars sy skat te maak. Hy het nie gekom om skatte bymekaar te maak van goud en silwer nie. He didn't come here to, everything belongs to him. You work in the mining industry, and the gold and the silver and everything you remove from the mining belongs to God. See? Hy het nie daarvoor gekom, het jy nie how he is. Maar hy gekom het om te kom regmaak what been wrong with the first Adam. En dat hy gekom het as sy skat, a treasure, is you and I. That's what makes me feel blessed. That's what makes me feel blessed. Kom ons lees saam nog een stukkie. Johannes 14. Book of John, chapter 14. Vanaf vers 1. Hoor mooi wat sê. John 14, from verse 1. Hy sê vir my daar in sy woord, sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Don't let your heart be troubled. Moenie laat jou hart ontsteld raak nie. Why? Why? How can he make such a statement? Because he says, glo in God, glo ook in my. Glo in God en glo ook in my. Let not your heart be troubled. You believe in God.
believe also in me. Sê Jesus vir ons. Now listen to this, en ek kan nou hierdie gaan, I like to go when there's a single word, I like to go and scratch what it means. Luister vers 2, verse 2, he says, in my Father's house are many mansions. In my Vader se huis is daar baie wonings. So I went and I look at what is the meaning of the word mansion. What is a mansion? En ek het daai ding bietjie opgelees. Ek het baie tyd op die hande gehad. Maar dan kom hy dadelik en hy sê, if it were not so, I will tell you. As dit nie so is, sal ek vir jou sê. I go, Jesus says, to prepare a place for you. Wat is hierdie plek se naam? This place is a mansion. A mansion. Toe gaan kyk ek wat beteken alles. Hy begin neer te sê, let your heart not be troubled. Then he says, believe. Hy sê glo, believe. Do we believe? Hoe believe ons? Let your heart be troubled. How do we believe? We're supposed to believe through faith. Faith pleases God. Ons moet glo. Faith is a substance, not seen, but hoped for. Ons moet glo. Ons moet glo. Faith in, believe in God, and also believe in me, Jesus says. Faith pleases God. Want waar al geloof is, die Here hou ons dop. Hy sien elke ding. Elke ding. Daar's niks wat ons kan regsteek. Maar in my Vader's house, in my pa se woning, my pa se huis, weet ek 'n laaitjie was, het ek geweet, my pa by die huis is. En ons slaap die nag. Nobody will touch me. Niemand sal in die huis kom, want hy is daar. Toe ons so groot was, soos daai mannetjie wat daar sit. Toe ons so klein was, we knew that. Ons het staat gemaak op hom. Maar dan kom die mooi ding, hy sê, there's many mansions. Hy sê, daar is nie 1, of 120,000, of 12. Dan sê hy sê, many. How many is many? Of how much is many? Many mansions. En as ek hierdie gaan lees oor 'n mansion, dan is dit hierdie massiewe plek. Nou vandag se in today's terminology, dit is sekere grootte. Hulle praat van 8,000 tot 10,000 square feet. Nou imagine hierdie, want dit is nie, hoe groot moet daai mansion wees, to have a place for everybody that accepted Christ as their Savior. En raai wat, en sê ek gaan om vir jou plekkie te maak. Many mansions, dis nie 'n tronkkamertjie nie, dis nie 'n ou klein kamertjie waar jy op die vloer slaap nie. Dis man, why? Want hy sê op 'n ander plek, hy sê John 10 verse 10, sê dit. Hy sê the thief cometh in the night to steal and to kill, but I come to give life abundantly. So go and study what abundantly. Lewe in oorvloed. En dan dink ons, immediately the human nature is here, like, Jesus gaan vir my 'n lewe in oorvloed gee, so ek gaan 'n groot wildsplaas hê, en 'n boot, en nog 'n boot by die see, en 'n aeroplane, en 'n helikopter, en groot besigheid, en ek gaan so baie. Ek sien daar's tot nou ouens wat hulle eie treinspore gaan kry in ons land. Ja, ek sien dit vanmôre. Well done. Life abundantly. You know where that life is? In the kingdom of our God, where we will be kings, crowned with Jesus. That is life. Life abundantly.
A mansion. A mansion. I have come that thee may have life. En dis mooi vir my daai versie. John 10 verse 10 says, can have it more abundantly. Meer as te veel. As jy 'n bietjie gaan speel met die woorde. A mansion. Hulle skryf hom so, hulle sê a mansion is a large, expensive home of a very wealthy person. Aan wie behoort alles? Everything belongs to God. And He's willing to say, if you accept me, and you lay down your life, I'll make a space for you. I'll prepare a mansion for you. In this place there are many rooms. There are many rooms. Wil ek al baie gewonder nou hierdie mansion nou, is dit nou elke ou in 'n kamertjie? Or do you have this mansion with all the different rooms that I don't know. Jy verstaan? A place for you. And once I have prepared it for you, I will come again. I will return to this earth for my bride. Ek sal weer kom. Ek sal weer kom. En die engel sê dit mooi. And receive you unto me. Ek sal jou vat. Hieraan dink ek hierso. Ek hierdie skryf. I thought about John. Ek dink aan Johannes. Because he was a disciple that loved Jesus, and Jesus loved him to a different level. En as Jesus daar gesit het en so, John was the one that was lying on his breast. John was die een wat, Johannes was die een naaste aan hom altyd. And I will come unto you. Kom haal jou, dat jy op my bors kan kom lê. That where I am, is ek kom jou haal, that where I am, there ye may be also. Now what I know is that ye may be there also. Nou hier is die vraag. Hier is die vraag. And whither I go, ye know. Daar waar ek gaan, jy weet waar gaan ek heen. Nou hier is die vraag vanaand vir my en jou. Weet ek en jy waar het hy heen gegaan? Kom ons praat oor dit. But then, as jy verder lees, Thomas says unto him, Lord, we, dis lyk mooi wat hy sê, nee? We know not whither thou goest, and how can we know the way? Thomas is een van sy ouens, ons ken ons die ongelowige Thomas. Hy het gesê, ek sal nie glo, I will not believe that he was resurrected till I can see him. En toe is Jesus in sy midde. En as jy kom Thomas, kom. Kom kyk die gate in my hande, kom have a look, en kom feel me, kom vat, kyk, hier sal die, waar die spies. Thomas aanskom, halleluja. En hierdie ou sê vir Jesus, we. So wonder of hy shopstoer was. Of 'n politikus. Who was this Thomas? To talk for everybody. We know not. En die vers sê dit twee keer, hy sê dit twice. We know not, waar gaan jy en ons ken nie die way nie. Ons ken nie die way nie. Ek vra vanaand vir jou, ek vra myself die vraag. Hoeveel keer? How many times is there a we in your life that decide over your life? Iemand anders that disbelieves
wat nie glo, and decides on your behalf. Wat op jou, ek sê, speak for yourself. Is daar mense wat jy, daar's 'n ander way, that we follow people, we follow things, ons volg mense, we that don't know the way. Want die dief kom om te steel, en te moor, and we follow that. Thomas sê, al was hy saam met die Here vir daai 3 jaar, het hy saam met hom gestap. We know not the way. En vanaand sit jy hierso. En ek staan hier en we talk about this en sê, Here, partykeer, I don't know the way. That is not faith. Ek weet nie waar gaan jy heen nie. I just told you, I'm going to prepare a place for you. Ek gaan jou bring na life abundantly. Ek gaan my kingdom met jou deel. And then we question, waar gaan jy heen? As jy my kom haal, waar gaan my heen vat? Wat het Moses gesê? Toe die Here vir Moses sê, go and fetch my people. Hy sê, nee, they're my stories. He got a lot of things. Hy stutter en hy dit en hy dat en dit. En toe hy sien, hy steen die muur vas. He cannot move. He says to God, if thou go with me, I will go. Thou will go with me. Hier kom Jesus en hy sê, ek kom jou haal. Jy ken die weg. Jy weet waarheen gaan ek. And we question you. John 14 verse 6. I am. Wie moet ek sê? Sê Moses. Wie moet ek sê? Het my gestuur. Sê vir hulle, ek is. I am sent you. The way. I am the way, Jesus says. Maar die ou vra, wat is die weg? Is in sy midde. He says, God says, Jesus says, with 2 or more in my name, I'm there. Hier vanaand, you can see what I can see. Hier vanaand waar ons is hy teenwoordig. En hierdie groepie mense op hierdie grond. I am the way, Jesus says. I am the truth. Want die vyand kom om te steel en te lieg en te demoor en alles. But Jesus is the way and He's the truth and the life. Hy is die lewe, life abundantly. As hy kom om te gaan, so vat hy ons saam, takes us with Him to the mansion. Maar wat sê hy? Hy sê vir Thomas, no man cometh unto the Father, but by me. Hy is die gatekeeper, sy sacrifice, wat hy betaal het aan die kruis. No man, daar is nie 'n ander pad nie, daar is nie 'n ander way nie, the way is Jesus. No man. Ek wil jou vanaand bemoedig. Ek wil vanaand vir jou iets vra wat jy vir jouself moet vra.